inkukhu emakethe la ethenga khona inkukhu afike lo mbila awuphonse phansi inkukhu eyobamba ukhobela oqala bese ebuya nayo ukuze mase ufikile bese fikile ekhaya uma seniklinza ngokwezicubu enizosebenzisa nize nifikelele kwingingila nifike niubone lo mbila ukuthi nanku lo mbila. Yebo ngoba uzotho umunye hayi noma yipi inkukhu labantu abadayisa inkukhu emarket zikhona inkukhu zesizulu eziphaphile zesizulu eziphaphile eziphaphile ngoba sifuna inkukhu ephaphile phela masifuna ukuthi yakiphaphe ithanda ukuthi ubayihalela abantu moyiveza asuthanda ulamthuthu ngoba uthothobele ngoba nento zakho zizothutha imali nje izulu idlela inyama hayi masenza into yokuthi iphaphe iqaqeke. Okay kusho ukuthi kudingeka le nkukhu engathi yesizulu lethi mawufika uyithola ingqabashini bathi abayidayisa nje waphosa ubila zobonza ungqasha gijima izocofisana izowuthatha kuqali uthi ke naye yami inkukhu. Hayi zwakana kahle kakhulu udokotela. Yebo uma usufika lapho kuba khona ke izinto esizenza azimbi bandla angazi ukuthi isithwalo. Okay no ngifuna ukuhlangabeza le yanhlanhla yakho ngabe uthatha kuqala ukuthi uthatha kudala khona into engisuke ngiyenza lapha kuwena ngisuke ngimukelisa yona mina ukuthi kubuye le yanhlanhla uzelwe nayo ngoba kunamakhuba la khona agezayo nophondo semqalini kolilenge emqalini nophondo kwelilengayo emqalini yilapho la ngena khona lo mbila nale muthi wami. Oh okay ukuthi wena uma uvela lapha ya kodwa abantu bamathenda kakhulukazi lokho labantu abafundela into ezinkulu kodwa nalabo futhi abangafundela into ezinkulu kodwa bafisa ukuthi bathole umsebenzi baphile nginawo umuthi baba umsebenzi umuthi womsebenzi usho kanjalo kodokotela uMakhandlela abovu ukuthi ke namhlanje uzophathela ke abantu ikhubalo lokuba ke uma kwenzeka kuvela amathuba emsebenzi babe ngabo oqala bacatshangwayo uma bephonsile esivivaneni babe ngabo oqala batonyulwayo ukuthi baye kuyona ke inhlolo khono nakuyona ke inhlolo khono bafike ke babe ngabo oqala abakhethwa thola ukuthi umuntu akazi ukuthi ke kuyafeswa endaweni ethize azafone lo munye athi usu applyile yini ngenxa ukuthi udokotela uMakhandlela abovu usuke sekwenzelile kuba uyamveza uyaqinisekisa ukuthi akusona isithwalo akusona isithwalo ikhubalo elikulekelelayo ukuthi izinto zakho uma ngabe beyibophekile zithi uqaqeka ukuze ke uzokwazi ukuthi uye phambili. Ziyaqaqeka kakhulu mfowethu kakhulukazi ngikulalula lo ngoba abantu umkazi asaba omunye umuntu athi mina ngifundile inkosi yami kodwa ngiyayifisa inhlanhla izoqhamana noma ngayiphi indlela kufana labantu laba bayagembulayo ngoba ngibe nenkinga athi omunye umuntu kusebenzisile umuthi wakho angawuthola umsebenzi kodwa into ezenzeka kumina ngiright iclose lethi ngiphatha imali ekhaya uthi nje omunye umuntu kumina akazi baba ngihamba ngixosha imali phansi mina isimanga ngihamba ngixosha imali ngathi mina usuqedile phela izokufuna lenhlanhla noma ingayiphi indlela ngoba khona umuntu engithi ngimnike into mina manje athi ngithe ngiyadlala efoleni ngawini kodwa ulinde umsebenzi angithi phela mina ngikhanyisa indlela yemalini ukuthi wena kodwa phila ukuthi wena phila mawufundela into ethize oza kumina noma kanjani uzoyithola kodwa kulabo abangafundile kodwa abafisa ukuthola amatoho abeze ngizobakhanyisela indlela ukuthi mina ixoshe ikade ziyo. Dokotela uMakhandlela abovu ushilo wathi ke sisakhuluma andikubeke efika ohlelweni wathi hayi mjabulelwa